Alo le ona sai whanamoia. Whatala whatfo ili tapo inga le tunu uli nei tula le uli tala mo la whafua mai tala tumua. E le loane ma le tolu kuato tuma kia onga sa awa atu ia onga le sumunu mule le vai tu wangalo na tolu. Wha maoni e min stau pui puinga le wha vai no sikulu putali mo wha arawa le tupu le Pasifika e saute. Ta alonga fia maua le raka pia New Zealand se wha amal maanga. O le whiwhiri eita mo le le wharani mo le malanga tamino mai ini sila ia wha whangamai il fala telino ni tala. Ora awayo to mai kia ngai aspectasi sa tolo por fitu tolo pasende la sumu mudo mai tu wanga no tolo a onga le vasto wai. Ile lusa la wafe to mai ki sa mi sia ma onga. E foi no meralo io failo ai. E fitu la fasu fa afe to mai kia onga sara tawona ia i potua onga le freire na vai aso. Ai na o limi se la fasu fa afe sa ia onga. Ila amatanga na vai aso. E valusu tolu pasene ile valusu fa pasene tamaiti sa awa ia onga da songa fua o ila sululu. Matolopo ila lo le valusu tes pasene ile stofi. Ole numero tamaiti a onga sa misia ma onga ya statasio na aso e amtamaiti se lau luos fulu se lau fast wafe. Sa tau tino ya matua. Le vave ave ese o latu whanau ma onga ya soa onga ai li amataina sumalo lo moa onga. E alofia ile si iti o ritongio pasesio valele. Talo nei sa faalia ya le malo e vas fu fa paseno to mai ke awa ya onga este kasi e mo miina e au sia ile tolo inga le vas fu paseno to mai ke ma sanio na awa ya onga I vai tuanga te kasi o tu langa fa la ve tupo for ina nei the state of emergency o no lo longo a fiai malapta io team lapta ingo timunga mo o tako e matu abitai o lo longa mati munga nei vai ngolo motu saute ele uma se ia uri su maltasi le fiana nei o wala lo to ponio no lo longa tu so marcela wa ingo wala ve ese o pala solo uma foi fa fita holi o ni so ainga wo lucid power mo fe malanga inga uma pasi o ta fia o le lapta inga na mo mo ma fo ti munga sa mo fa ta o to muta le iva le nei ai o to tu ar su tasi le fiafi o le mamafo ti munga sa ama te palasi mai le o le nafi ma fa awa o ila vai o mai lava le teminei o mafo ona fa ma to se fa ilo ilo lan mumu o ta inga mo se kai mumu I le vaenga ole atunu ile na osina temi popo ai foringa mai o parti de tele lua national maleleipa sa tu lo lata le tau fai mari li le tulanga te tawana ye tanga te li taia le sopa o le tama ta isu so upo le national vaenga te tupe Nicola Willis ma le suiso upo le leipa I tu tau tupe Barbara Edmonds. Ta ma whai ona tau whai io le taia o le se tofu. Mo le whai o sina lata le noa ngai winga le wha awa o le wha tinonga o ye nei le supa ni sila. Tala no ai winga si tūlanga o le o lao o le wha tinonga o le supa e masani ai ona lima taita ina I tili. Pe o le matua e ona suma lima tau sanga. E ma whai ai ona alo I ona maua le pensiona e mo mia ina ona si tia le ilunga. Ia Willis, umanatu. O le mea le nae te tau o na iai. A ia Edmonds, ina o tala noa le vaianga o tala le staff I le asona rafi. Ta I tau ai, ina o le mea le na sa la tala no ina. Ta I tau ai, e nao ni nai tū la sa la tala no fatasi ai. I se fatasi ngā pis nisi leo o le stoffi. Ai o fata ia, e winga I le fasili, I le supa. O le matua o le soi fuai alo I ai o na maua le pensiono se mata o fa portiki, e ve vela o I ai pēr. Mo Willis, ma Edmonds, e tala no ai le supa o le mata upe le whaingo FM. E pia na vave ta uai Willis, o le la tala no anga sa whai o le o se tala no anga o io se minista o tupe. Ai o se suiso upo tupe ale paki ale national. Talu ai o le whatu mau o le matua le onsi malili matau sanga e alo I ai o na litaya. E pito I lalo le whaawasenga na le paki ale New Zealand first. Le isi pa anga le whainga malo, so fatasi. Ai o le leipa, sa whātou sina fo I le whainga palo te talu I nei mole national. E whātou mau pere matua I li tai ai, I le ona sumale lima, tau sanga. Mo se tai mua talo na amatau ina wha maunga whamatalanga I kisinga ingoa ni sila o whailo ai nei. O le silia mara awhar whai taua whai o le tunu e le awa ni tāpo inga pina whaponga mai ai le tātou talai le aso rafing. Wa fa amatu ina nere matanga ruanga o foi numero fa mo wina statistics New Zealand ya le ori te singa ngori to sang tolu ai wa fa ai fa mo fo ni vaenga o yai leo langa ni sira tolu mai le ona te sanga o vai o fa ai o vaenga o tanga tele a wan tapo ingo fai mali o na si tia male fasu tasi te se mariva pasene le foto sanga o vai
I le fasu valu sumale lo pasene, I le lo ave sumale valu. Ai o le o lima sumale tasi te sumale ono pasene, I le tau sanga tu wai. Ai o pātua tuanga o e kāle si matapo inga pito tele ni sila nei, o le Kerisiano, Hindu, ma le Islam. O iso swinga o iai o Wellington e wa ave nei mataulanga pito to tele to tanga tene no foi tanga te kei. I se urua tu singa ngolo le tau sanga o vai. Wa oi nai fa matalanga tau le vaenga o tanga te kiwi. E tsa mare fati tsa mare iwa paseno I la to I New Zealand ai pole to atasi mare to to luas fulu o tanga te kiwi. Ta la te whailoina a wai I le vaenga o tanga te oiloai o le rainbow. Ia po tanga te le fausanga le tusa e tue whaurungari la vai la tau. E se lia mare lua sa la wafe tanga te New Zealand o tūla ata nei. A tau tala nei ilinga ngana Maori le tere Maori. Tangata e tupuanga I Nikia wala tō pāsia nei le tō tere atu tangata seina I New Zealand. Ma ave ai tangata anu lona tōru pita tō tere atu New Zealand nei I tua mai o papalangi ma Maori. O le whaavaeno se kulupu talia le Pasifika le Pacific Response Group po le PRG. O se tase e ngā tūle sa I ai pono tanga lo reiva minister o puipuinga le Pasifika saute. E sa mai e le stofia na nafi au kilani. O refo tanga mo aso tolu sa tali malo I New Zealand. Sa a waima iai e sui o le malo Chile, Porani, Fiji, Australia, ma Tonga. O sui ma Japani, Peritania, ma Amerika sa a waima iai o ni sui whaalongolongo. I se whaamtalanga whai whaatasi ale atu wā whianga o tā wai. I ale toe tau tino e sui I le whaalele a tili o lātou tomai. E a wai whaatasi ai, I le tili atu le whai ki tira ni whaalawalawe o sui ngore tau. Ma le au sio le whaatupula I o mana onga mo le vampe ma le au ngā o le tali atu. I fiso sani mo whaalawalawe tu tupu, ma fiso sani mo tanga te soi pua. Whapena fo I le tautarangi aino whaamatau o le puipuinga o ngā te whale. E peo whai ngā whaiva whasori tūla whono. Ma sori ngā tūla whono whaavao mālo e whātinoina, I le vasa o le sone o tamau ainga le Pasifika I saute. Ma le pue vaina leo whaamatau I lungo o walo so te inga le kele. Tā tau whai mariri ai, o le Pacific Response Group, o le avema a seti le itulangi. E tusa ma le tārsanga, mo le whātinoa o whātinonga, e te le atu le ao ngā I le itulangi, e pio na whātupula ia le lutia, I whaalawalawe te tupum. O le tamata e minister puipuinga ni Sila Judith Collins ai whalia. E se puru fitu vaenga e se mwhana whātinoa, sa o maima minister puipuinga o tunu e iei fita, se I vanga na Chile. O ne ia tunu o le a whaia whātasi whātitainga, ma whawhai ngā runga ina e so soani whaalawalawe e a whietanga te soifua I le itulangi. E tauala mai talo sanga tunu e a whia. O le whainau te se au ao, a le whono le Pasifika Baron Waka sai whalia. O le tāua tēno le while mua ma le solonga le leo le itulangi e aona ave iai le whamumua. Ma ia whāsino ai tau tulinga I tulanga whāpitipita le Maosteina ma Amerika. Ma ia tāua ai, o le whātau tawanga ni atunu te tele o aliri mai ma le anga I mai le tātou I tulangi e le tali eina le whono le Pasifika. Ia tāro tālonga o tāpā ina li uni la kapia ni sila ini so whamtalanga mai le kino e pūlela la kapia le rolangi tuluai. Le whai unga la kapia prani e le au fiai ni sio na tamata alo whaava malo ma le serisi. O tālonga whai taulia ma le All Blacks. Tā whaalia la kapia uni e prani le vasonei. O tamata alo o tā alo mo au le sua ngā shampino le tamarasanga le top 14. O le ale whiriwhiria mo tālonga whai taulia ia I ulai I le tausanga pou ma le ruafe ma le rufurono. O se vaenga le malienga ma le tamarasanga whaalo tue whale I le awa noa o tamata alo. O se whai unga e whaatau te e le tūla pono iwa o la kapia le rolangi. Le e wha maoti ai whapea. E te tautanga te tā alo na awa noa. Mō whiriwhiringa li teime o le wha malama o tālonga wha malo. O rona wenga, o le a wina mai e wharanista na au vai New Zealand mo le malanga tāmilo I ai ulai. Pe a tiro iai e masani o na awa noa na tamata au tumoa. I lea tamarasanga e mutar whasolonga o le pa umanofo I ai uni. O lo oiloa le la kapia New Zealand ia fofua ngā le uni la kapia wharani mo le vava I o le ola manu I o le tangata alo. Ai ua whata ia I lea whorpalanga. I se whaamtalanga te sisia le la kapia New Zealand o whari ai. Wala tū tāpā ina nisi o whaamtalanga ma se whaamaninonga. Mai le la kapia le rolangi ma le la kapia uni wharani ina ia silia tuaiso lo ato mana malama I lea tūlanga. Ai o tā mamau I rau la kapia tamaita le Black Parents New Zealand lo whai maari o nā tina ele la tūau. Mo o iei se fufuang whata o toe manu malo I le isi tāmurasanga I le pole rolangi.
Muri mai nei le fa te ona fa ina ilana ta'alonga mo moana ta'amara sanga le World 15 ya ailani ila songa poa mo fa ina mo moa tua ya engalani makanata wa palase ne ilalo le fa tulanga le Black Ferns ili tulanga tolu ili fa tulanga no awre langi itua mayo engalani makanata ai ole ale fa ingo finish ya la tu ta'alonga ole so tua awa ole atu ta'alo foi ma engalani le songa poa ai ole tama ta'alo po emiru wa Lusu lima ta'alonga foi taulia o ta'aloai o falia. O lo tau mawhaile Black Ferns e maua se pale ni sao. A tilo i toi whanele maia le latu ta'alo. Wa whato ese ele whaia o ngala o kapia Canterbury Marty Burke i le au ta'apua i tulu ai te whaia ina matanga i ano thapa i le la ta'alonga le ta'amarisanga o kapia whai tu malo ni sila. Sa iele langono Burke o ni sola na au. Sa tongi solo i le talonga maro thapa manga ia tua i se whae ina pito i mawa i le talaanga o le kapia Canterbury ona sumalilima i le East Footmariva. Aria Burke o se whaaru mai na tele. Masile tuai o na aiwa whae ina aina i lore whae ina ia Wellington i le roa sumarifito i le ona sifulu i le se Footmarifa. O le tamata alo umi o le kalapuli ki o le Canberra Raiders, Josh Papali, o le after ia nei mar whaamistonga ACT Magistrate Court i Canberra. O le tua inga no na whaamata uino leo leo, ma leo whainga luenga isi no whanga te whao le masintulu ai. O lo tua ia ia leo leo whapea, o Papali sa o fia inelia to tolu sa tau, aia ia ipu mana malama, mani a mil thousands of vesi sa whaia i leo whainga luenga, a le kalapo le Raiders, kana lead club i Canberra i le vaveo le smoleono o setema sa ta pa tu leo i le club i le vaveo no li puti winga i amio falia a le vaenga oli ina o tau no leo sa longo ina i la tu sa tu i tu inga le upura ngaina papali o le pinga lenga ina o ta pa ina tu o club ai na o ta pa le vaenga oli tu o club ai li wane ai ma upura nga ma ta wina i la tu ta o fo i fam tala nga leo ina wo mai a feuta na inga matama matu uai lore kalapu e tai sa tu e tali o tu kalapu sina taimi mun moliane o papali sa fili o le tamata alo o le tu sanga ar kalapu o le Raiders i le pora son fua ta fali ai kalapu o la tu lo ina le vevesi malongo ina i le vaenga tau le leia ale NRL ya tala na o le ia oli i ai le file mu tanga tauma ma ia manuia toi tula o le aso ma le alo atu fai ungo le vai aso toi foia